manuhi alopiin chule thupi thagau lam thupi ngai thau za ninga konin thanu ta le thagawa halna tha epi de diu jong ki pa min tu pha na hiche transforming power of the gospel kiti thupi mangcha holimna til ko na ei wa ipu pastor reverend ti hangsing chunga ikipa now ipum do bin hiche hi zone hello ding hin ni tha nam ting jong le an sa che che thupi ngei ta tai ngai be diu hen pi te ni tha lam zin le zong kai khom ding in ga ki go ji moi te bolding phabep jong in in alai win icho choban banai ga cha tha diu ngin tin kasi banga masalama yung ki khop ki ho adi sinot chum chuma kunin zong churches association in na kunin zong amin amahon zong phat chom cha cha jong le ni man sa the du ham tia tim na ngi na ang ne jum zui wa tu phat na he ma zong hi ang lo now amaho he phat ga pi du hin tin. As I said in the beginning, we have special invitees from our sister churches association and individual from our pioneer missionary family of Pulit Sai Chunga. As requested by them, they would like to have a speech for a minute or two. So let's hear it out from our esteemed invitees. First, let me invite a representative from Kasar Hill Tribe Synod. Tun Kasar Hill Tribe Synod CHT Synod ako na Phat Mangjing pa ga kowe. Respected Chairman and all the officers in this Centenary celebration service, thank you for this privilege to share and to express something about our joy with you in this special occasion. So thank you for inviting our CHT Synod, Consortium Tribe Synod, to be with you and to visit in this very special occasion. So I, on behalf of the Consortium Tribe Synod and the officers of our Synod, extend our greetings to you and express our joy with you and highly honor your centenary celebration. This is the great day for you, a very special day. God has made a great things for you. So let us rejoice together and let us praise God. And may this centenary celebration brings you love, peace and harmony in your family, and may the transforming power of the gospel spread to all the brothers through you. May God bless you. Thank you. At the same time, to remember and to acknowledge our joys with you, we would like to give a small gift for celebration committee. So may I call upon the Centenary Committee Chairman to receive this small gift. So kindly stand there for a minute. The committee would like to felicitate Kasar Hill Tribe Synod for attending this auspicious program with
Memento, Kuki Gospel Centenary, Assam 1921 to 2021. This memento is presented to express our sincerest gratitude for participating in the 100-year celebration of Christianity amongst the Kuki people in Assam. Theme: The Transforming Power of the Gospel, Rome 1:16. Dated 22/10/2022, Sungkizan, Chairman and Secretary. Thank you, sir, for this stimulating speech. Now, I would like to invite Elder D. Trek Molhoy EFCI. Sir, would you kindly come up to the dais? Akipae, akipahabal. Kaming chu upa titil luthik molhoi ania. Kita kan tokan minit ngalam cawania. Amasa dagin molhoi FCI local church mingin. Rengin cibai kabut semni. Gospel Centenary kautang vehi. Long katin ema pamimal tagakom. Centenary darpui voice khat darvo kakan. Kaming khoman langa darvo tu dinga sakna thang sangkha. Pamimal takom long katin emani. Mul hoy son big in som khat vela uma Julaya big in lin pol tak members sang khat le sa ni vel in pom na mul hoy EFCI local church representative kania kanlom em julai chun kanlom thuril na in ki flom ti ilhan kanuma unsay mangnong kata to small gift kalhan din chu Centenary chairman mihung persin la mihung dong persin la lo leng ati chu pahun kan mang zona nel rose. The committee would like to felicitate EFCI Molhoy with a memento and souvenir. And a mocktail. Thank you, sir, for attending this program and for this stimulating speech. Now let me invite Upa Zor Damlin Taite Hongzol Presbytery. Conductor is on the political nepek, Ropuile Lom Katia, Amasan. Sumalom through Rose. Gonzol Presbytery and King. Greetings. Long take any come, Kanis Langoma. Kuki Gospel Centenary Assam in Kumza Gospel, Kumzakat Gospel Centenary Lomna. Kaini Gonzol Presbytery Kona Lom Takandongi. Lulero Puikanti in Lom Puinachibai, Tono Christa Isuming in. Alhan Seo. Pila pusilung molin, tingbul lungbul, ang lobika.
อันบีกนะให้ปานสนาคริสต์อิสุจาราโกทันรงบอลตุนภาษาไทยเนกหนุ่งสุยากุมจักรเซนเทนรีช่วยทุ่งมีช่วยทุ่งตุลลปาจุอินปากอินโรเซโอปะเทนังมาจันจินซาทาจารลมทุกันถึงเซฮาเลลูยาอาเมนอัตบนัดดิ่งตักลาดิ่งที่ทูเฮเฮบรายบุษอมปฐุมจังสรีนะอินหูตูปะเทนทูโลหิลตูไฮเซวจุเฮจิงุนลาอันดานะทิลชาสุสุง่ายตัวอินอันริงดานิชุกเราลลปานเฮรินมันเมสอมเปโรเซtu hin any com gospel centenary kumzana lom he kalom lea kalom ti so khaniladin filpe klom te any com gospel centenary celebration committee in lankan noma ngol Presbytery tu hin chairman hin hingin lom taga hi filpe ke mailam pe dingin Niro sekalome. Thank you, sir. We would like to felicitate you with a memento and this souvenir. And I would like to request our Reverend and Riyamia moderator to kindly stand up or would like to felicitate you with a traditional laughter. Now let me invite Reverend L. Kubung, my Banthang Presbytery. Amaset akin inreng in lalpai sumingin jibay buksew ipoy suna Centenary lom nahin ngay bantlang Presbytery kom fil ve ina uma tam tagel thang kom kanang numa amiro galcho sindang dang nei ehang ni lehin rem chang no na lehin Presbytery te nga ho tu hai kom anong ilang thei nawa sulay chun boy sun he yu pa es mat thang le anunga pathen ming na ma kom lang ngir sen la kan pati hin kan thang win lang thei trok sonia kan lom melani kei ni mar samram sunga mar hai lai san jin tha hung lut nahi anang chinia ingai ti chutaka chun kei ni in nikum November travel khan kan lom ta chutaka chun kalungrul ngai to na hung lu de mem chu boy sun hin nang ni laya hang til sok pa inum chu san jin tha umza edi chunei lo chen ta voi sun hinai ko lei king hai hang clear vel chun chan chin tha voi khat khom langai thalo hai ni kalung rila hin ami sunani voi sun hinai ni khom ni minai lom mila lom dan chu khil fir rol lowa lom mani ami ro gal chu ko lei king hin chan chin tha voi khat khom langai khader lo an tam ani chu boy su no na hin be ding in bur sein la ti kang lu melani le boy su ni kanung thanga tho thei khom ril thei khom kan nei chung no mi ro chu kan lo mani ti hi na kan hung su lang khanila le chun boy sun hi kan lom na chi bai bu na il klom ti kan hung choi hi committee chairman udang lan kan no ma tu hin pathin ro bui na ding le chan chin than darli
ไปนั่นเองปัดหินมังรูคงดีไทยนั่นเองตูหินไอเจอร์เมนินมีคงลำเปกสิลานังมันนี่ผู้ที่กิปาชิลปีอิปิโนมวินอิจิจูเจอร์เมนปุนิกาฮันดอกปีเดียวเป่าเมตัวเฮนักเรียนเคสิสิสิโนนาโคนา Executive Secretary ผู้จุงเป่าคงไซอามาพัดงับอยู่เถอะพัดมาสเปรินzakat yung set ta sanin ko hin puisawa hat sunung patin hawa nakapinhi ihop na ihop tintal slogan khat ga samude ga unzem pakai pai padlo sin na bona sabdu pakai pai padlo sin pakai zana tunahi Centenary kumzahat din na kuman pomohi kasay di atama tamin lam kayohin ay munong lo di halang sak sakat kan say di ipida Centenary celebration kumzahat nalok nawahi tanom ta kungham boy hat Nagaland sinodin long Executive Secretary pa Centenary Celebration Committee as Secretary pa hai phone and bolen phone a nong pan thel de ti pao minti katha mom le zegen to khom pio pol committee do ka sei khom nahi le asam gam sunga Kuki nam meeting pathian pui hoi na ta san nen ko akum zakhat na lok din su ki sei wala no ho san ke wa kathan dan la in lam kai pu na sei chu itum ka sale rin adi dong hin apart alin set panen de an sei chu ka sunil ti tilrong se a setting hong kitu check pa na hi celebration hi nain bol apa na ding dong la apan so ke lo lin tai man ye to ka se no hit ki pa no tu pa da ne se hin the transforming part of the gospel hiti hi ki pa tu pa thale na hin tu pa na upcoming generation hit tha na hin bin Tuna Centenary bol sang wa long pi lo sia hai next Centenary mu ki diu hi pakai ka ta idam sunga Centenary kum zakhat din na naga man diu ke yong ka apan nung ka tha nom le zengin aje chu another Centenary century ti mu kilo de tai hin ho su ki ya ki ya su no hon long ta zo chewa lai chewa na pan na bol khawe na bol hoi kumzak jadi itu tuno mai boy sinok dangin alon gamsung nagren gamsungin dong ka kita api le yelwe message nya kai sunin asim do dam kadala sim do ko sim do ding mo kan sedi nagalen sinok office ako na kanta eho kan ko nei te hivin te silang hi mihim kumen kisim le kum zakat kitu lampe tai yo pau na aju hi le gao nang ya sinot danga ko na nagala sinot na ko na su ka age la le nagala sinot mi ken executive secretary kain ka sei man ka kitang at pinaw su ta sanin ko ipui nawa hi pilin ta ga don thei ta hi le gao nang thea nong ki sep do wa pathinin uni chan ge na pui naw pai ka ki ba
ye chun midang vet ton thei tinga hi to upcoming generation pa itil ro te diu a chai na ke en point khai deu to mi bung bup langa ta cha te hil jing zegun in kom hi hen bol chi pe hi hen lúc pe hen hoi ta bang pe hi long le hil jing i pya hil jing diu chu tuna hil jing diu chu ita do transforming power of the gospel ichi ki panu tu ba hin thin abol the ichi than na hin iza kai azo so ke hi to upcoming generation wai tuna ji kom khang mi te hin il son di wa Centenary ki pa zala za thura se hin sinot minin ka ki pa pi ve sanen ki pa thil pi en lok ka pi domin ichi ka pi ting le zan hi jun adang ki pung do pun upa dolen umam amla gading nagle na puna ho su gading do ti bune office pa ho hin mi ya hong kam gading do la thêm nu la thêm nu na thêm nu hin hin ngam pu hin ka sapa la ambo tang nau la ka sapa yong pen pu hi pa be si ji ba na ye chun ding den un lang chi thil pi hi mat mena no pe ni chairman pan sit ten ung len pan di chan chu phat ra kan ti pa om ta de hin inga din den pi leo committee sinot mun state thanga kona hum ipu he kipa pina ve sana bun sil na le memento souvenir pi do na ya ni do hin tin chu pu chairman ni ga man pi leo ipu hi tunin ni kho a chu sumuna zong ama hin ban taw e ni pi hin program personal ka ani na bana state gam thata ko na ngai lu na zala Centenary human now ki papi na pun hi ga pi he ka ki pa tun mimal hilole association akona tiding ham azon pe no meeting itan phat he pu ai chunga family missionary hum masala pu ai chunga family akona phat chom chamon ga manong bin ichi suga pio hitin ichi zo teng chule chapang lam sang hi anne dok sa ding ti hi ji in khai wedding an ko chunga tau na hi missionary ong kha barak veli akona pastor let jang singsun ama hin an kong chunga tau nei man piu bin tin aman chai ting le chapang ho si chun sungpizan Christian Church campus anne na ani ju hitai ichu ichi takifa na kumlai program jong hi chai lo lai hi ji ai ga chai pai deung hin te tun pu ai chunga family ga ku be Sabirin Centenary mam dong te kan chung ko men chi bai ko bu ta chau som na ro pui tak ka mua ko ai chung kwa dong te tin som dan ko sia ma ro pui kan te ba kan lom ko ka ma selangin chung kwa he kan om kim ta lo ba phong to cô sai ai chu mà phan áp phần này ra chu paru kan nia me pa diet paru pathum men bo ra san to pathum kan law ba pakhan chu ai zo ra ma ama pakhan chu ko pu si do re ma aning tak le chu tha do re ma ani hospitality thêm quý đồ này tu phu là tama selain ram tina kal the ne talaba ke afa te jinga aneu pe na pang ber ania kaming chu upa ram sana kania PCI sarkari bagan ko kan upa nilai net kani
then atu tejinga ruan pastor pakataoma po daurema papa upa ramdin sanga anding se atu tejinga upa kasaben aniya and when niya Centenary kumsa kanan pintamay hi rupule lang katia kaute kachum kwa teko kangai rumruma kapa rongkong dai acha tin thang ko cho kan soi lo me nga se souvenir kan aom an be se ya om tura kan raya dan wen dia yan kan lom le selangin silpe rupui hanbe pethe karam talawa Tenajan, Midorima, Tenajan, Hitilaya, and Omdak. Vilmaya, Jovangin, Kante Sun, and Pa, and Puma, from Boltu and Puka, Rombona, Atuna, Piang Mantur, Mizo, Tonga, Olive Bull, Centenary Germany. Long taka sa kurek nane kan yan zero lugarong nomor ko yun ipuhi iga din piwintin pun le memento chule souvenir iga pinuwin pu sai chunga hensing madinga chi ga san pi do pauntin ku paune for the second time I would like to repeat that to hear is human, to forgive is divine. Azi chu ko hai inani khavin ekipa biwa hung kha sinot ni anomin anike do wa lo hin la tun ake do tan ma ho ga ko du hin tin. We have a representative from Tangram Presbytery and Inraybak Presbytery. Now I would like to call upon representative from Tangram Presbytery to deliver speech. Yeah, sir, I would like to call upon. Thank you, Chairman, for this time. At this moment, it's great honor and privilege to be here with you on this special occasion that you have invited me as an invitee. I am standing here on behalf of the Tangram Presbytery as you celebrate 100 years of Kuki Christian Gospel Centenary. It's our prayer and wish that may the God of blessing bless you and fill you with all of His glorious power in the days ahead of you. May God bless you. Thank you very much. As you invited me as an invitee, we would like to offer you as a small gift, a token of our love and concern to you. Now may I invite our friend to come on the stage and will offer a gift. Now may I invite our chairman to receive our gift. Thank you, sir, for the gift. We would like to felicitate the Presbytery with a muffler and a memento. Now let us invite Inraybak Presbytery. Inraybak Presbytery,
representative. Respected Chairman, Centenary Celebration Committee, all the pastor, elders, and all my brother and sister in Christ. On this special occasion of Kuki Gospel Centenary Celebration, I, on behalf of the Presbytery, convey our heartiest greeting in the most precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. May the good Lord continue to be with you and bless you, and may you grow from strength to strength for God's glory as you continue to shout and witness the gospel of this world. Thank you, and Satme Sotase of as a token of love and respect, Bina Motahe. So we call upon our respected sermon to Thank you, sir, for the space and the time. We would like to felicitate you with a memento and a muffler. Churches Association ho felicitate ga boltawin tua he azona pena pu ai chunga family ako na atupa pu rong bolin pa chom chaga man no meti jen ma pha ga peutien ichjo tin chule anne na ding chunga tauna Pastor El Singson Baragwelia missionary pun NAP tu minte Hak elong ta lo zein kasi ding say pa yung din kapate mi ko la kado pao uki pao silai kanga chu kado kiti ana ki he sia chu kama kado ki chu singa aku ki pao hello musin chu asawa kapaneo tela kapate la aneo pen pao chu he adang se bangin uki pao ate chu wen kapu chu pangol ko so takbi umin Indian independence in 1947 kumachu pangmula pura Porto wa andal pute ade pute ku oromol ko elama ku saulut kit manahe kamu ina sei sit kat ni le ka sei nom chu kapuchun adam lai chun acha te kong aman sei te kilom sai ka punewin asei do jin kin ga sei te tin pathin len ka mahin nama umpoi pathin len am kinet chun wai song hakati win sa so siami siana nei diu hi ti chu akuma plen ta hin sa so si chahin nei na ma win ma ahin nei win la kher ho ahin nei win sei ho ahin nei win ku kinai ding sum talo ku kinai ding sum hinim talo aze chu ma gam lama anga chau su ka je wa chu pathin hi thilbun thin ta ahi si in atu mangchain ke ki nei dinga in so lu ki tho thoi patin ka thang pai na hi achai na dingin pathin thu ga pam sa lawa ga sai je ga lu hin isai kung som la gup chang khada po pula
eng ro thôn la wa kitipahi mi he mi nei tia hi poi atipa pakai tholo pi tai thôn vaun ei ti rehi ei hola kaga kibet zile gospel meisel chu Pahon, yêu vật tiếng ai le, gospel message ấy họ ai akilang lo ham o, isunga po hong lu de, isunga na hong tongin, mihim chu, second, biar ma suwa jadi kit siwin, koi tulang saya korin, mihon yêu vật song leo, gospel message ấy họ ai ding ne ngai ding hi thon fa ati ai le it po hi le fa tu nei sui hi ti chu ma the du hi dan le le ka sei lo me hi kapu ma the len gam kin ana to na lo pi ta chua thang ka su tai tia thang su na pun kalan numin committee chairman Puchun em kila bile pa unte Department aban ga chalutin ipun do tabang wa tun pastor El Singsun Parakwe Diakona missionary aman an kung sunga tao nei man piwin tin hi chizo zo le children department chapang ho chu an ne dinga chi the hitai adang ho hin phat chom cha felicitation program jong ga ni na lai jum hin te Sau này ông có thể Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Upa di chan sa wanang mani zan namin katambay na hi. Taasa an ne kom ding dong kom ding kay tao. Tan kong chung sewa na pat hay bo na lang pina. Di chan sa sewa katampi chete na divin. Nakute ngay za kay man kay pakay sa Kristal ng katulong. Amen. Department tua he felicitation program ga ni paidung itin chapang ho ti lo dang si si ji mo itin ichi ujong le an ni sa de lo du hin mi pi he chapang ho bu ti he tun secretary pa phat la pi tau te stand le phadi performance stand xây dựng thì tấm biết xây dựng tiếng lệ bol tiếng thì tấm bao dựng sự kiêu dung hello hello say le ampi say du in here yang le phat lo chi thu tan ya chu cholam ta yin ko ti kon din khabe ko hi kol din di hin hin amasa penin nu te langa una silanga joting le pa pi na dia un simpi noa paniga la divin nu kim chin hau kip nu Rebecca Dr. Chongnin mo tu la ku ti lai lang ni hen lang un ho re di san ko Ichi ho ga pat masang ven KWS
Ibrugat hi Kuki bu hiwin amo hung thei buwin zong le Ibrugat KWS in zong Centenary kipap in zalin tangka samson Centenary account na in Rudubin Chule message kipat thok zong in Rudubin Nene simpu tiwin simpu kipat lenong chung pawa nagalan sila na tama ang thâu dia chu sim lo ai tai record na koi mo tai kaga si ini Krista Zala sa lukta Chairman Secretary of the Gospel Centenary Celebration Committee amasan ipakain Jesu Krista minin KWS Diprugat obong mi tezong sin tatengin nabon chamin sibay kahin patuwe asam gam suha tel akipa na tupa hundut kal kumza khatna mang theile muthea damle kipa hin kumsinwa pa pathin thangwa le ba choin bi logi na ma sinjing hen asama om kitel akipa na tupa machal hen lang chule om naya muthim la lalai wa salwa din Pagkai pathin nahin mang chajing tao kakipawi pathin leng mana to Pompeo Secretary Councilor Tobu Chairman Dr. Lamlal KWS Buga Akona Tupak Hizi Tupilo Pita Iga ngay now Tupil Transforming Power of the Gospel Yal Duklam Tena Ipan Tupa Yin Utsong Kinman Na Bahin Ang Lo Yung Povet Itu Masapen Ta Kaka Mundo No Mezi Kung Timsong Ikimuwin Kung Kibay Hom Na Haba Loichong Kimurong Ibo Chabin Obong Mitet Unihin Mel Akimuzowet Itu Atin Lo Pinatinga Kaka Mundo Hizi Ito na sa Lo Yung Povin Namsunga Kitsate Christian ho Samsunga ho sa che weti ju hin lo pinadinga ka apun hin ama sa penin ipa kilpe ga bolna chi Centenary celebration hoilai muna ki manglep adiham ti 9 March 2021 Krista ho bunga committee masapen akito na aju bate on ai lo na committee kilon na chu harom ta phone 2021 1921 to 2021 hi kum zakat ngai tan je 2021 tu ku mahin hil lo pi ta ke bol thei hi zong le ngen te kwa tu kum 2021 hi kum zakat Christian hi now sin now in lai hi undo na hin declaration khat ni te ti chu kilul na hi che dong zu ya chu til neu cha bol ling ti chu til lo pi ta pathinen cross lo pi ta Centenary prayer mount lamkai te ni ku samu he te le pu amin cha lin tong do the bin he je che chu ning kuma ki tong ma hin tukum 2022 22nd October he Baptai sa Chan Niko Wahin, Chen Niko in celebration in Mangute, Tiyahin. Chen Chu Ikopiu, Mizo se nga zot bay namun, so pizang, kusung, beng sung hin kibolle, ilul na pangan chu, kusung house sa upahohe na zong nge na ler tim anak kinizin, Chen chun kusung village authority ade house pu lamkai mitte amahin kusung rong hin phal to a sung tu na dingmun ho zo hin phal to zala dunia hi lo pi ta chlai tu na hi kisu khom the hin ye chun phat ma sa pen te en ama chi ki pa thil pe ki pin u bin pot do ham lung se ten asar o ten se pi win lang ku lamkai guite lung se ta stage langa khat ni hu ding
ama hung kain kipa na thukha hung kipa na ngen te khosung hobung mi te do kipa mel chi na thilpi kipinomin Iche thilpi luta hai ngente Christian Church Christian ta'san hong kibul fu na kokha ahina pundo na le he jing na dia ki pi hi pakai lengam cham kim hong fun ka si ho bung hidet ta in jing hen dated 22nd October 2022 Song Pizang Kuki Gospel Centenary Committee nung seten ngente langa ko na kateng kain ichi Mailu Kilpi Melchi na Kilpi Chairman ko ako nin kung kisan na cintia kay niwe ngayon talaman ko na paano bangin lasang langa muna kasyang kando ayemo last ito tilpi ho yung set in photographer ho capture na ball jing di ba naga ani ni lasan waktu lasang to center hotel at home bin lang chairman pujong ding singin lang Christian ta'san hong kibul puna kukat hi na pundo na lehe jing na dia kipi pakai lengam cham kim hong sun ka sin hong det in ding jing hen masa hubung kakeng kat hubung abanin ke mikrofon man tilam lang apa kapandam lang na Gospel Centenary ahong kiman patako na sumlepayi matsa umluhin zomlangin kaseitan ngente homunahin hundo nakat neyutin itsimunahin songniaw sa kadong letungdo tetia sa sangso nga sengson ahin kipaom tein member te ni pu Samuel Changsan le pu aminlin tanghin panla nom na lungthim manin jo ahin nei ton ako na lakit lakku lang lu na chelai tau no mul sung kisim do hi nei zala bi ui pun ki phal zala bi to hi zin tuni celebration committee ai lo le celebration mi kwa hi ki pa ngai lu til bi hi ki khan no nom hin ken ga sim do ing kin jo tin chairman punin khan do in tin Dr. Chong Ling in pun hin silpi ding hi Uhen Samuel Changsan MNCHSC Uhing na Tupha Asam Gama Kukichate la Hungtun Kal Kumzakat Kinpi Kiman Nadia Beton Te Ta Pathin Lopi na Dinga Apan La na Kipapi na Le Choi Hoi na Kipihi Hat Chung Nung Pathinin Amalam Hinwa Bang Le Pat Te Nan Hintung Uzing Tahen Tuchung celebration di mana diwa jong lakni wa tahin tuhin chuting na souvenir jong sangsom nga in sponsor body lai nong pangin sangsom nga in tu pibin ipa zala ga kipi go hin souvenir jong chuda pi thau tin nong siten pu samya nong ting na kipa men ti ngo patwe kipi hitai na souvenir bui bui pun nggak silpi ulang, pun nggak silpi chairman, pun nggak silpi PA. Apa anin atuhi kibangin, ulmin lalin thang, MSc Amazon, sumlepai lamain thale zung idea, studing ham, nunglet ha, hal tapan ahe.
ki pa thin pia ga ki pinu min nong sit no ma jong ding do ki pa min te aman tu chong program ange pen chu revival lum hen ti he je u tam zep te la tam zep la chu zan lam le nu pi lom ho lam kai nai bol ri ho ba di he ni o nong ga sin piu kim chin Abanin Sule Sumil Thei Pun Mitam Pin Sumle Pai Thale Zung Zong Isengwi Ahin la Lai Tak Ta Sunga behind the screen Kimudo Alwahi Pan Lai Tam Pi Miomin Itu Sing Li Tha Lang Tiong Long Ki Pong To Intin Yong Le Tuni celebration iman uto kitona Christian te minority group hivin on from cha hinawa ho thatenga pangdinga pathinin Centenary kumin mi khat hin hungin commission minority commission Assam noya ku sun mang chang san hin amazong it's Centenary cross kitun don denga he aga de ka thumleli ke lewa khai nung setin ama jong ding do hen lang chi thil pi hi hong ki san ki pa min ti sim do ta yang tau ti pha le li de na in ama li in sung mi te le le sim din ko yeng o te aba nin go tang amo si ama hi architecture phat jong ahin sumjong ki pekapon cross ki tu nadingin jong asu na zanin aki goyen juteng na tunya ithin so Centenary melchi na sung jong saman dim ho isa kai asu tu ma ko ho zo si jong lam kai in cheng khat jong ki pelo hi chun lung setin gol tang amos to bu ngai mo Hongo amos hong fai tho jengo Wotang amos ama hi Reverend David T Logum chapa alin pen jong hin amani pacha thasan dan hi tu chungai be ton thing tai ti jong ga sei do no mi je o nong ga si ti lang abanin tunia so hon dona minister ai pan piwa who Reverend David T Logum hi Centenary Committee hin advisor ayong kini hin milong ne ta hi lung jong lung hang lo tu chung kin kiman na dinga yong hi thil tam pi wa pan hin la hi na hin ki pa pi in lung se te ni chi mel chi na ai lu thil pi u Reverend David Thatwakai Lo hin chairman ku khudang kisan ki pa min te Dr. Noon Puan Silpi hin tin camera lam long na kawit te ti sa ni je okay kim te sa ni punong ga Silpi payo ga ban pi pa yan pun lam chuba khongai se butin to hin Centenary Cross do na dinga hobung pan na la ho mel china yang phat ki pe conductor pu chun hepen in pastor lenin ega bet tu pi hen lang ali swin pele ba nga ha te chairman pu sei banga chan ko ngi wa ja ki hong lo lai jin amol ko akal zo se ni he tiu hin to tu chunga chu pi so lungai tan ning kum chana chu pi so lung lo hin bang se tu si tam la tu ke jo mo min ai le cho a hin ke nga kalin bo bung mi te hon ha te na tong mi chi za la te tin su te a ngom hin ning kumin ki pa thu bo ki sen im ma cha jong ki pe pon in chun mel chi na kum zakat ke li bol na wa hin Taizol Christian Church, Polzang Christian Church, Ivang Ko, Molum Presbytery Church,
Lom Giang Christian Church Changpi Giang ho lung sit ta in chi thil pi hi ho bung upa ho khat ho min lang hong ki san pe leo sin ki pa min ti amasan Taizol Christian Church upangi ra ngen lang Polzang Christian Church Kuki tham le upa le nung je wo ke dongel Iwang po Christian Church upapu enjoy pe hen lang Molnom Presbytery Church Polzang upapu panat Iwang po hin Molnom hongin Lom Giang Christian Church Lom Giang Christian Church Molnom Mamu Banin Lom Giang upa rumpi bitang umin sang hen lang Nabanin Changpi Giang Christian Church ay milhi tampi dingahin Lom Giang Changpi Giang upapau din hongin Abanin azo azana bol dham kiti le tuni ni pini khana ni jiwen ga mangje ngutin posters tauti chi Centenary kin do pi ta ai do pi wa hu bung ho chung in ki pa thu sang ta ki phung do numin ye chun follow mana Krista hu bung thing sung pi jang Krista hubung the sungkiza upa estong loy umam khat penin nule leo in church pastor pan ka lele ki pa mi ngin executive secretary tun abana chun also Presbytery Church sungkiza abana Believer Eastern Church also hongin Believer Eastern Church Sumpisa Father Pangkang kaga say room chu amo hoyong hi nasamo mo nga pangahiwi khat be chu committee be di chana chu Believer Church Father Pool Aloy Mini ibol te di ti za la chu kon winner pu no meeting call ki ti on chu kaga sei do tha ai je Songpizang Christian Church chairman pu no sit den ji Songpizang Christian Church ni te chunga ki pa thu sing no na sang ki pa min te abanin Church of Christ umubang Church of Christ Church of Christ KWS Hojong invitation kipin KWS Guwahati KWS Silchurch then KWS Dibrugarh ikopi hova Kuki worship service Guwahati. Jengo kay mo. Peni nung la jengo ko. Milon let sim dongel. Souvenir print on jiwa Guwahati lama press lama hata pan nala jong hit. Patin pi
sam gam song tu ki cha te zo si ho ma ki bol na wa ni kopi a mo ga ye ha ye KWS Silcher who how tin li mu je ngam ang lo le KWS Silcher member khat pen KWS Silcher KWS Dibrugat lam si chun lu sit ten om na lai no sang le Dibrugat KWS Taken talo ham ako hi sa lam le on ko kitau mo chen chu Number that what's the number? Yeah, 7896 421 26 40 08 chule ki paum ta chi nam su wa mul sang ta phat ni kal ji hin ne ding cha ding e bol ki wa amoni su king ping si wa nam pin pathe ni nga ilung don la ki sut nau mun KNT tao na mul ti khang mul ching tu ple veng tu ma pang jing ding notun lei kul kosu ho bumi te jong tu kum zakat ga asin to kitona chetil pi ga ki pin mu hin en lei kul langa ko na ung so pium leo na lung set ten chi ung sang leo tin ki pa min te hẹn gin sum ta lu na tut thei na tut tan te tem le duration la lien wa chin la bin lang sit te khat in choi bin lang zo la nga pu chairman in declaration October tarik som ni le ni tu ni ko e kum tila e wa sam ga ma ku kitsa ten e ho dinga Christian ni ko khana mel chi the ya ni kuma COVID hotline ta hi sin mi tam ni ki form se ko committee thating share in ko do na ni dunia vela ki po do he sinot ki vai hom na ho ai lo le Presbytery tribun ki vai hom na ki pinu min ye chun ama sa pen ta in Kuki Christian Church sam sinot thateng ngin pastor esito moderator in se ten chi sinot mi ki zo si thateng in kung sang na ki pa min te declaration ho Abanin Krista hubung king Tribon Assam Kateng kanin executive secretary po nung senta in nung sang lagi pa aminti Abanin ngalsong Presbytery Church of India ngalsong Presbytery moderator po lang Pati Chong Loy, Mam. Ako niya. Pangit. It also shows a historic moment na. Kusimani nga mel chite ita ya jadi kiladan azine ya ibol din. Itu jatiaw kanga muso din. Kuki Baptist Church Karbiang long ako na sopi yung ho chun sete ung lelew chun ki pa min ti Kuki Baptist Church Karbiang long usay ma ung nangit usap niyo KBC Evangelical Churches Association ho ayong chumahay ka pitay yung ho ECA yung mga kapitay yung ho sa imangin sa halat kipam yung iti Karbiang long lang Kuki
National Assembly hin Gaupura Association hin tampi hungnom hin la tuni hi amo dinga tilong kita tu kha emergency ang na uthei lo hi chu ga hi Believer Eastern Church ta ho na belo la Believer Eastern Church Assam Father Pao Thang Yin Hung La Leki Pa Min Te Hung ho zo si dingin to declaration to leta te na kisim zo pon sum na pain to lo jin ai te hin hung kisimin zo teng le to hung ki hom sidot ai lo le ama e ho ki loi khom na lam kai ki pu hung ki pien tin ho bung tin in a thot son ni min set ta in lam kai ho zo ka ga ni na hi je souvenir i Sumlepai hi pathin lung sin tu hin ingai cha kalwalu pathin dei pi nai la hat chomka la chu kilung jing be se je chun souvenir be hi mi phabe biti mutin aprim na ding hall je ngot ki tin na hin mi phabe phen volunteer amo la mo ki bolu bin amo chu tu ni hin ki pathin pi ga ki pin ni min nung set te namasa penin pu tisi simte hung le ki pa min te memento jong piu tin un jong hin silpi leo jong ki pa min te phal na gospel ngai lu na zala ikipi nau ba na committee na pan no ko ai ya ki no pum pha be ko hi ve ye chung ga gyal the mu te aban in pu do tin pu chang san api le pu hedging na to banga ahin tu hin sum le pai ama ho hin bo cha tu bu kling se jong tu nya ne di hin tu do le souvenir bi jong hin tu do le ya ta ga ko no tha ai je aban in pu souvenir ong ta gift tha yeng bo pi ki deficit lom de ham na abanin pu the Armstrong pu thong mang in jong souvenir print dingin souvenir chairman pun napan lo ko etia atus wal set nunga jong asei le nok le dam lo wa ma nok pan hin la hin ama hung thei pun so pi pa pu Samuel in set tinama ta sing da sa na ki pa min je nom jang le pangmon lom hi tunya kinjem hoi dinga ki ko hi bin lakoi la ngeng ta isa pi wan pangmon lom ho ki pathil pi ki pinu min lung set te in lam kai pa min hung sang le ki pa min te pangmon lom pangmol ho khat to be im lo tam do sang len ulai yengo ulam bong ong nge len tham man ga sang la ki pa ong yeng te abanin nom jang lom ho jong ki pa thin pi ga ki pin min mo hi mi tam pi pi hong hi a keng man di wang cheng khat nong ki pelo wa hin Centenary jam hoi dinga mu na wa ki pino mi nom jang
มีปีกับปอดโป่งตินกิจอดไปดิวไตน้มจางพระปูทำจนุงเลยที่ป่าวมันยังอินเดียกันทีนดินน้มทูจีอุมินอาบานินละคอยลาเอเชียนปีว่าพาสเตอร์เอ็มทางงิวไงลูน่าเวสานานใส่พี่คุกขัดละศิลปีขนมเวนคอมมิตี้ฮอลผู้พาสเตอร์เอ็มทางงิวชีตามผู้เสียงอินบูนเสียงอินบูนขอป่วยไอ้เรื่อง Centenary ลับปีเอเชียนปีว่าสูปีเสียงและสูปีเสียเปล่าจางสันเสียงพนัมร้อนและนี่ร้อนนุ่งร้อนและกี่ป่ามินติอันโกงฮีเอโอพะละงาตัวหัวมาอีกาตัวหามดิวยิงติอโมตัวยังผู้ฮีโลจิเวนผู้เสียงมาฮีทิลsouvenir zone ga gift go computer DTP typing setting is also aman ball hin rang so post tin hin kung saya hong rong la ji nu tha do in nei pi souvenir bu ho ha tu khom pi a ko wa pi jeng hin si pao mam ku si paoแต่ขอให้บอลเสียงที่วิเศษนะทุกอย่างดินจันจนคุยเสียงหมดเลยบอลที่งัดตามินจานเตี้ยมันบอลถึงที่ขอบที่น่าให้บอลเป็นเสียงลูเลยสุเขียวสุมิลของขัดดินหินผู้ดาร์มิงลอยตุปาผู้เล่นคนละมินลงเซตตะอินอามันผู้เสียมองที่จงเลยอามาจงตามินใส่พี่พุกขัดกาศิลปีแล้วกันที่ป่ามินเตตัวมิชชันนารีชาเตหอที่สโตนหอที่ทูเตียวบูที่ตามินไอ้ละ first generation ที่เสียงมุดเตมีทุ่มอุมินกี่เหตุผู้ดาร์มิงโลยาฉันนุเตหัวทุ่มจุดองเจงกับตุนยามันปอดวัตตาองวางองไว้กับมุปอดวัตตาขอคุยในท่าลำเละเบียดตัวเต่าเท่านั้นจุดเต็มเลยตัวนี้เอหงทัดปีวะมิชชันนารีทูเตลาปูรองบอลหินเตียงไงเลยปอดปอดแล้วออลินเบียดตัวเต่าเตเกสตัมปีตัวนี้อินไวตี้สหงหอพเบียดหอยของจูกิปาเทียนปีละกิปิโนมินเกสหงละจูละงากิปอนคอมปีลอยหอจูอุนกิสิลปีลงไหลสิลปีกิปีให้หัวตลงเซตเตินเชลังหินหงดอกเลี้ยวจนกิป่ามินเตmoderator executive ให้เลยหงให้อุนนาวให้ค่ะรูลให้ค่ะหงอินเซตแต่ฮิตเองหงอุนลาสิลปีชิเตเตกันสันนึงอันนี้งาปังกิปีลงไหลเสียงเลย our pastor also would like to request to kindly come forward. We would like to facilitate this thing. Our traditional song. In Raybak Presbytery, sinon ako na representative na hin. Lai Ban Thang Presbytery, lang ako na tateng na hin. Is there anyone that we miss? Aki hai mi long je ngam. Ako hi zan lam jong au min na phat bol ting ka tam be se na lai je ngin. Teng le tu chung thil to ho so se thil pe so se aki pung do in.
มีขัดปันละอากิพงดอให้ไหลตุนยายกับปนดอดิ้งเตียกับก้อยมองเห็นไอชีเบนเล่นตะฮีปูสัตมินทางดำโลขัดเมกาจินปีแล้วกิปามินตีโตนาปูนินดิ้งที่โมมินกิปามินอามาเห็นอามาตาเห็นตอนเห็นบอกว่าเมียนบินเนอร์จะกี่มันสปอนเซอริงกันที่ดีไซน์หัวจงอีโจสิเห็นบอยปีนางที่บางเห็นบอยปีนมุนตายของท่าตรงนี้ที่ยองจุกากพูนดอถ่ายสิสุเขียวเสียให้ตั้มพิวมินตินจานลำเละอีบอลจงเปียดิวหินตินเตียงเละอันคงฮีนิดันลีจันกิตีหินนิดันลีจันอาคิโซลโซโลจงเละอภัตผู้หงอิตานตินฮิจงเละนิลาลังไก่โคมนิดันบุกิตีฮีลงเซตตาบุกงมีเตฮอนอีเปลโลเทดินมูนฮีโลนาฮีเละเปลว่าพาในกะกิปัดดิวหินตินเตียงเละนูเตฮอนปีลมอบักไก่นากิฟักเกนเตียงเละเลียนคอมและสายบอลดิวหินอาเกตเฮซงเสกเยวตินCentenary ตบังพาดิมูตาโลดิวฮีสิฮิตกิพลัมปูตินพอซุงเวงซุงมีเตหัวจงมัลจีนองจันลิมติงกิโกกะฮีวินติงเลเดองไซคิสินเจอร์สฮิตตาวลังหัวหินจิงกะจงปะกายอันจันอิมายบอลคอมดิวฮีหงตัดสิติงินปะกายมินินอาจอนเปียนินกันทีมุนิเซกิปายจุงลำฮอนจงไอไก่ทิมทิมเจียงตาวินโซนนั้นก็นายตาวเตียนตัวนี้ Centenary จะบอลดิ้งตั้มพิวมันจะลาเป็นจังเกยก็ตัวเห็นตัวเห็นโซนนะอีกอันนี้ดูหิตันโปรแกรมส่งสุขเขียวบอลเขียวตัวให้ฮิโลเล่น่าเสียเขียวเล่ยังไงดำมุทินป้าประเทศนี้ที่ปุ่มขัดหนาวปันหลังเขาพัดเทบุโจเพนตูนนูเตโลมฮอนประเทศบาดใจนาลาอิสาบิวินทินอิสาบิใจเตียมเล่โซนวังบูเอ็นเห็นจุดไปถึงอิตายทุกพัฒนาโปรแกรมว่าโซนวังบูอีบอลวิดีโอฮีภาษาทางเล่นเป็นกิมมีถึงฮีตูนนูเตโฮกับกูมิตินอามาฮอนพาเดลาบิวตินจะสู้เฉลยโซนวังบูโปรแกรมฮีอีกอันวิดีโอมีตันเตโพสต์มาเจ้าเสียงบอลจะแก่ว่าลาสะสมทิ้งสุดเลยบอลจะแก่เป็นดิ้งวิตินทิ้งสุดเลยถ้าขณะสะของในจงอีกอันนี้เป็นดิ้งมินเตนิสาไก่ฟอมฮีนิดันกูมาปัดนิดันเกียกิกาสงฮีดิ้งหินนิจาอิมาปุยดิวจูเรื่องคุมสกุลดูเงี้ยคริสตาบุญเทียมดิ้งฮีนูเตหอกะกิกูกาสงโอเห็นกูให้ขัดมินเกเดบุสกูฮัตีอามาวันจำพานเห็นทุ่มบังวินนิจพาจอมจ่าสงเงินมอนพานเห็นลาวินเทียนนูเตหอจังกะกิกูจิงวินเทียนโปรแกรมเชลัยเป็นสุบอยจีวินมีพีโดซีจงอะไรนั่งกินทูมินอามาซันอินโดยตอมเกมอิโฮโนอินาโฮนาวักวนาคริสเตียนหงฮีนาคุมสักจังมังเทียอินาปุยปะเทียนเราพินจังเห็นหลังอันนี้ในอินKWS โกโฮตีทะเลเงิน Centenary Committee โจเซปัจจันสังตะกินเป็นจุเลมีพิวฟอร์มโจเซจง KWS โกโฮตีเงินนับวันจันทร์ Centenary จะไปกินบอลเลยดูนี่นักหัวหิน KWS โกโฮตีExecutive House of Hungo Win Hinla KWS Go Diong Hi Tukum November Ting Le Silver Jubilee Ki Mamding Hin Idea Miman Khalo Hill Nive Kaman Div Hin 17 Tenga Hele Silver Jubilee Ki Mamding Hin 20 Teng Le Celebration Kaman Ki Dijen Executive House Boima Mau Win Jesu Na Chi Hon Executive Tatlengin Han Mangta Ben Tiven
Yesun ngai lu thil pe khat en choi sawen che ngai lu thil pe hi Centenary committee chairman e hong san pe leo ki parliament te Pulen sim ga ding jing in lam lapan la na zaling ki panan ilpi neu cha ka tan do no mun nunga lili khanglai finance nun ga o ki pam te ki pam me dai ready rồi tụt dai tụt kamata tukang mas tukang saya nak tukang tanah oleh untuk oleh mandi siapa là chơi là cái xã điều hi tôi na ipi le puten thingul song bul ha bun van ngai lut na calvary chi san thi nga chun thak dam ka hi tai o he ro he ha ti la hin alam thei thei jong lam mo tin ki pa tai ga sa khom diu nu te mina khin te mi ve san ke sa chun sa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dil deringe. Calvary si tui theng nong ta ka don lai lun. Hian ma do gai pen na hui pi hong nong in. Ei lung theng si ve. Hin la ka boy di po ve. Sayon sa te. Si ong kim ko ba di ngai ni ko ka namang. Sayon ko hong pa singin, hong pa singin. Pakai sabol nan bon cha lung ting la ki pa min ti ha chang pa ki pa ne tu pa yen tu pi wa ipakai pau Jesus Christ pa milung sin na pa pathin mi ngai lut na tagau then tha thil bo the le chu dunia gospel centenary ya ki khom bu mi te so si chu ngai tu le tu sot ge ya ni ji ta amen. Maybe ane na lam so pizan Christian Church lam iwa vitai. I would like to request once again our esteemed invitees to join us for the Centenary Love Feast to prepare a Pizan Christian Church campus. Man banin lama pun juga senda uti man banin. Man banin.